الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد magkakbakan sa niyo ang alga waktu okay. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وهجة على الخلق أجمعين. صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال جل وعلا: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mauliray dito mga kakasih sinallahu subhanahu wa ta'ala tiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu akawiyaksahan. Umatod na isab kami kanap pangadjian. Maun pahadarat sing kamu. Arin diin na sadya inabutan sin suarain. In ganap pangadjian yatod na mo maun pahadarat sing kamu. Muna ayat hikasiyam in ayat ini kawakan taniu hasuratul Maidah. Demikian ayat hikaupat kawakan taniun ayat hikaupat ini hasuratu Saba. Mga kakasih sinallahu subhanahu wa ta'ala, di harwa ayat na sabut ini kakuyagan
piyabaita sinallahu subhanahu wa ta'ala ang mga sila bariman usog iwan bariman babae. Kakuyagan diha dunya bukon pagpakuyag sin tao. Sabab kalna bangin tao kimuya kapag pakuyag sin tao nag-atu imbaran niya iwan simpikilan niya. Tumakawa apabila yung tao kiuyagan nagrida siya pagpakuyag kaniya sinallahu subhanahu wa ta'ala intao yan pasanyang unsin tuhan nakabuhi iwan kamatay. Mga kakasin sinallahu ta'ala ginisan na impamaham sin tao sin hikasanyang. Tumakawa imbar iman usung gibambar iman babae tiyanto nila kasanya nga na dunya iwan kasanya nga na adlaw akhirat doon da timinggil hakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bangin tinggilan sing kasanya nga nakabuiwan dunya hakabayaan niya hakabayaan sin tao magduruho ning kasusahan niya kabuhi iwan na kamatay. Taingukan taniyo mga anak po. Inpalman sinallahu subhanahu wa ta'ala. Wa'adallahu allazina amanu wa amilu salihat. Palman si mahasut si mahatinggi. Aun janji sinallahu subhanahu wa ta'ala kanila. May tak sila yan janjian. Sabab bunga sing kasabunnalan ibang kaadilan nahinang nila. Nahinang nila ing kaadilan ibang kasabunnalan haatulan kabayaan sintuhan. Nainang nila man imbihad turagbus wa'adallah aun janji sin Tuhan kanila. May taon janji sin Allah Ta'ala kanila al-mu'minina as-sadiqin. Tawabin sila bar-iman usog iwan bar-iman babae bunal. Wala sila nangakal patuhan. Wala sila namuting patuhan. Ing kalingugan na masana tuyo ni nagakal. Ing kasusahan na masana tuyo ni ramik kaya nagakal. Na ini mga tuan. Hangkan sila diyan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nagmanyata kanindayaw. Sin kasabunnalan, iwan sing kaadilan iagad nila. Dahil nga sa biyad to, janji sinallahu ta'ala kanila. Unin janji sinallahu ta'ala kanila, wa'adallahu allazina amanu wa amilu salihat. Janji sinallahu subhanahu wa ta'ala, habar iman usug, iman bar iman babae. Jama'u bainal iman wal amalu salih. Imbar iman usug, imbar iman babae, napun nila indua, kakuyagan. Napun nila indua hinang kakuyagan karidaan sinallahu ta'ala. Uno yan, jama'u bainal iman wal amalu salih. Muna-muna di mayawin pag-iman nila. Mga anak ka po, kulang ang masana to ini pagtuhan, pag-iman. Mataod sin, mataod pagkaon, mataod badyo, mataod sasakatan.
Mataod dito pagnganan, sobra-sobrahan. Di naman jari rumwa lumagda awen tauang kan siya di makaibadat way wadyo. Nakauna, magsubli wadyo. Ang pamakasambahayan. Imbihaw, ning kulang dakuman wadyo bulawan. Sumakawa, misan hati ko wadyo bulawan, mataod pa hindi makapagtag-ipon pa Allah Ta'ala, aula-aula na pag-ibadat, pagsambahayan. Na, amod tindihan-dihan sinallahu subhanahu wa ta'ala, bariman usog, iwan bariman babae, sabab na po nila inhinang kabayaan sintuhan, nagbungain kasabundalan, nagbungain kaadilan, nagbungain pamaratsaya, nagbungain hinang pamarayaw. Na, unin janji sinallahu ta'ala kanila. Lahum maghfiratun wa ajrun azim. Janji kanila mga bariman usugin ya bariman babae, bi anna lahumul maghfirah. Ampunun na sintuhan indusa nila. Maapun na sinallahu ta'ala indusa nila. Bang niyaap na sintuhan indusa nila, pasanyangun sila riya dunya, iwan pasanyangun sila adlaw akhirat. Mga anak po, imakasusa, dugaing in kasanyangan kabayaan sintao. In kasanyangan kabayaan sintao, kasanyangan kana naman niya, bukun kasanyangan kabayaan sintuhan, kaya na naman sin jasad niya, kaya na naman sin atay niya, kaya na naman sin pito ang takbaran niya, aula-aula kaya na naman sin nyawalihan niya. Na, mga anak po, lahum maghfiratun wa ajrun azim. Uno yan mga anak po, magpiratu, kaampunan, iwan kamaapan. Kaya sadyahan sila sintuhan paghulaan. Yung paghulaan nila yan, rayatu ikram. Doon nahan, in sa rayaw-rayaw. Sa rayaw-rayaw, ipon tudyo patagipon. Bukon sa rayaw-rayaw, tao harap patao. Sarawa, nagmarayaw, in tao yan harap pa nagpapanjari ka niya. Marayaw man siya ring hatuhan niya. Kawa sa sintuhan. Inhalangitiwan lupa, parayawon siya. Sa babisiyo siyong kialasahang sintuhan, palasahon ka na nataas langit, palasahon ka na nyari habawaw singgumi. Mga anak po, magkakunahan kita ni uwi sinasabutin ni. Kaya pitnahan ng katanmano siya, way na nakapin. Himarayaw usog, himangi usog. Ayaw pa wala kaya pitnahan, himarayaw himangi daw usog, sambil man rin katusog kaya pitnahan. Kita ka ilmo, hiway ilmo. Hindi da kapitnahan. Amuraim mga sila. Wala miutas day nga kasabunnalan iban kaadilan. Samaratul adl wal haq. Bunga sing kaadilan, bunga sing kasabunnalan, amo na inhinang pamarayaw. Inhinang pamarayaw, itangkis sila sinallahu ta'ala rin nga mangi. Mayari hamasa na to ini manglamugay imangi pamarayaw. Imakabuka pa manglamugay pa imarayaw pamangi. Narawa imarayaw bariman di sila manglamud-lamud. Maita, ang signal sinatay nila patuha.
Aun signal sinsuara nila tujuh patuhan. Aun signal simpito ang gauta baran nila. Paullahu subhanahu wa ta'ala. Uno tuanin signal yan. Habuk masa in Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Ingulalan niya al-Faruq. Gulalan sin Umar ibnul Khattab al-Faruq. Hawakto siya na hinang nakalipa. Aun sulat niya, pagkakasin niya. Ingkatan hababaan niya, kapag khalifa niya, kakasin niya katan, wibanta niya. Wairuno posisyon. Kakasin niya katan, daing ataasan harap pababaan, daing hababaan pataasan. Nagsulat siya pagkakasin niya. Insulat niya, haupo-haupo da. Unin akin niya. Ubos niya si malam. Fakala amma ba'd. Inagi niya mahuli. Fa'innal khayra kullahu firrida. Sulat ko inilaw niya, mahuli maun kayo mo, sa bunal tuod. Imarayaw kagunahan sin kabuhi. Iwan kagunahan sin kamatay. Sa bunal tuod imangi. Banta sin kabuhi, iwan banta sin kamatay. Napapatahan yun na imasa na to ini. Biya nagbagay. Biya bagay. Biya dagbus bagay. Imangi ibang marayaw. Nara hindi. Inagi niya. Sa bunal to din marayaw. Insa barang marayaw. Miyagada kabayaan sintuhan. Pirrida. Iyan hakakukuyakan. Mga anak ka po, imbar iman usog. In uno hinang marayaw, hinangon nila, in kapital nila kuyag. Dahil nga sa babian, masusa sila bang di makasambayang jamaa. Masusa sila bang sila rin makahinang sing kabayaan sintuhan. Amo yan, mga anak ka po. Na, in uno karayawan, hinangon nila, yan dunaning kuyag. Imasa na to ini, kuyaging kulang. At tawamisan aun kuyaging kuyag, piyakay niya, pahikamulakan niya. Piyakay niya, kuyag, pagmaksiyat. Piyakay niya, kuyag, hikamulka kanya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na, amod timbayta niya, magkaunahan ni masay ni, kuyag kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na, bangkaw nakausal sing kuyag, kabayaan sinallahu ta'ala, ingkatan marayaw, asiwi ibandakula, ingkatan marayaw, pardo iban sin sunnat, makuyag kau tumunay kaniya. May tayad to. Kaya ingatan na indo naglalawan. Ilawan sing kabuhi kamatay. Imihinang siya sing karidaan sintuhan na kabuhi. Imihinang da siya sing karidaan sintuhan na kamatay. Inlawan sin sulga nalka. Imihinang siya hikarida kanya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Taniyo mga anak ka po. Na, unin agin niya pirahan niya ini, painis tatata, bang mukagausan, pakaya sadya imarayaw,
ampakaw kakuyaran sintuhan, hahinang kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bukon kau kumuyag, hahinang kabayaan mo, iba na kabayaan nila, sulang hakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nawang muri karausan ng bihadtong kuyag, aun pa ganti niya. Pasbir, bang muri makayang kuyag, sabal sadya ka. Bang sadya akong kasabar, yung mga mano siya masanato ini, way siya inilingog. Way siya inipagambulda. Sa way kasabar. Wala man doon kasabar, inggi manti takabur. Doon man in takabur, di siya tumayma bang bukon kabayaan niya. Doon man in takabur, di niya taymaon bang bukon da pikilan niya, bang bukon da ingat niya, bang bukon da napangadji niya. Ang paimbar iman usog, ibang bar iman babay, tayo maun niya kataan. May tayad to. Misandani siyo tayo, tayo maun niya. Bang mayan, imbeta sintaw yaon kabayaan da sinallahu subhanahu wa ta'ala. Yan mga anak kapong. Na, bang mulong nari kakausan, ingkuyag, ang pakawri, makakadto paastur sinallahu subhanahu wa ta'ala pasbir sabali sadya tatati sadya maita pasabru jamil bang mo siyabalan insabal mo yan palmanis sinatay mo palmanis sin suara mo palmanis sin pituang gautabaran mo iwan lingkat sinhinang mo tudyo patuhan mo. Nawang buko na biya na simbasa na to ini, magpalingkat na dyan tara magkahingi. Wala mo yung gunting, pila style na. Yung kulor, yung wal na simbuhok, pila style na. Yung style sim pantalon, pila na. Yaw na yung pirit, yaw na yung tukong-tukong, yaw na yung bilis babarapan na. Tadi yan mga anak po. Na, pasbir sabaran jamila. Pagsabar kau sin sabar, hikalingkat mo, patuhan mo, hikalingkat mo, hakabuhi mo, hikalingkat mo, hakamatay mo, hikalingkat mo, halawm sin pagula mo. Misang kau kumalingkat o sugon. Naita, aon malingkat, mangilo pa siya, sa malingkat tintingog niya. Mangidalupan niya, malingkatin, mangidan tingog niya, sa marayaw inatay niya, malingkat na siya. Amwad to, mga anak po, naray nga sabab yan. Nakapamung inhambuok asawa sing junjungan taniwalay salatu wassalam. Unin pamung niya, amin biyata sin nabi. Kaniya biyata kato taniyo. Na, uno yan tuan. An Aisha radhiyallahu an. Qalat qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baita daing ha ina natu. Ummahatul mu'minin. Aisyah radhiyallahu an. Nagsabda lang na junjungan alayhi salatu wassalam. Aun kakuyaran sin Allah Ta'ala. Tu sifat. Tu hinang. Dahil makahinang sin tu sifat ini. Amuray mga tao kuyaran. Ini astulan way. Makahinang sintu sifat sarayaw-rayaw rin. Amuray tao takakasaba, di mamung pangkal.
Anak ka po. Bangway na kuyag, dugal. Bangway na kasabar, takabunin tao. Na, uno yan. Number 1, akmalul mu'minina imana. Imbar iman. Majukup niya yung pagparatsayan niya. Dumagpakin pagtuhan niya pakabayaan sin Tuhan. Dumagpakin amal sin pag-iman niya pakabayaan sin Tuhan. Sabab may taim pag-iman. Di magpak. Yakad na yung kabayaan sin Tuhan. Sabab in pagtuhan, in pag-iman, in panawhid, amrun tawqiti. Di man jarin akal lumamudunhan. Inhilamud sadya sinakal, simpikilan, maka dakabayaan sin Tuhan. Ano yung mga Tuhan? Na, akmalul mu'minina imana. Imbar iman. Kakuya ka sin Tuhan. Masabar. Amo na yung mga tao, ahsanuhum khuluqa. Amo na in marayaw pangaddatan. Amo na in marayaw lakujangang. Nakita niyo lakujangang sinanakapo na tubihaw. Insisinguran artista hawla Europe. Insisinguran aktor hawla Europe. Amang tinsisinguran sinanakapo pangaddatan. Ikasipog nila yung pangaddatan pag-agama. Sambil nga ni kasipog nila, wang nga na ni Fatima, ay nga maas-maas yan lang ni. Tuway lang na hisirili ni nga na mo. Tuway hinda siya ron. Saan yung mga anak ka po? Naapabila wala doon yung pangaddatan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, di siya kuya ka na kabayaan sin Tuhan. Di siya magsabar kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ngari man siya mabaya habihad turagbus. Inusog, bang siya usog, takabur. Naatura ko nin usog takabur. Atura ko nin babae takabur, bang diya rin nilakudang lang niya. Mga kakasisin Allah Ta'ala. Yari kita niyo halawang pitna. Yari kita niyo halawang musiba. Yari kita niyo halawang bala. Waliyadu billah. Imbar iman usugiwan bar iman babae. Amin nagrida sila kabayaan sin Tuhan. Amin nagsabar sila. Yakad nila yung kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ahsanuhum khuluqa. Indayaw sin pangaddatan. Makasibo siya. Nagsasambahayang sunnat di magundong. Hindayaw sin pangaddatan. Makasibo siya. Nagpupuasa rin magundong. Ngisyon makakaos di magundong magpuasa. Tanyo yan mga anak ka po. Na inakulang biyang kato tanyo pangaddatan. Laku dyan nga kabayaan sin Allah Ta'ala. Ray nga sabab yan. Kaita sin Allah Ta'ala kakuyakan niya hanapin ewan sin umat niya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ikaw na yan. Insumbuhan. Ikaw na yan. Insarayaw-rayaw pangaddatan. Lamuda pang Hindu wa panagnaan. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu liutammima makarim al-akhlaq. Maka ana masa na to ini. Inama uirun ini unuha anak. Banguno na pangaddatan.
Aon pa wagtukuran. Bialong ning papatasin anak ko sa usugin ni papatay ko di Paulo. Di kapag mayran lang ni. Iban lang na ang suko mata. Amin anak ko babae nilang nabiakan kuan kami gastar. Mga anak ka po. Bangkaw kiugan sinbiad turagbos. Antara mo rin 1 taon, di makarihil karayawan. Di makatangkis di nga pitna. Di makatangkis di nga mulka. Di makatangkis di nga bala. Di makatangkis da. Amuray mga sila marayaw pangadatan maita akrabuhum ilallah. Masuok sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sa babiyad doon, hadis kay banan, khiyarukum imarayaw kaniyo, khiyarukum piddin. Amunain marayaw magakam. Nahisiyure marayaw magakama. Ahsanukum khuluka. Amunain marayaw pangadatan. Tanyo mga anak po. Na bang wala di mayaw yung pangadatan na tuhalimabay. Yari aw musim. Habulan Jul Haji. Musim. Di pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga panagnaan. Kaya unang nagpupuasa. Pagubos ang puasa, haadlaw arapa, ang inang kaadlaw yaon. Impahala yukap pirusa natain. Makapapas, makakiparat sindusan niya 2 tahun. 2 tahun, hang katahun 5 ba, iwan ang katahun susungon. Indayaw simpuasa hang kaadlaw. Yaw mo arapa. Kuyag kautuan simbihan dagbus. Bangkaw kiugan simbihan dagbus. Khairukum piddin. Marayaw ko mag-agama. Bangkaw marayaw pag-agama. Arrida. Yan doon haning kuyag. Bangkaw marayaw mag-agama. Yan doon haning kasabar. Mga anak ka po, magkagunahan kita niyo dayaw pangadatan. Indayaw pangadatan, bukon day nga apo na to, bukon day nga halasya na to, sa gawa amin pangadatan, biyayta sing Quran, iban hadis. Dahil nga sabab yan, ipag-inu-inusin doon niya, insipat si mga muslimin. Mainu-inu na doon niya, insipat si mga bariman, uning pag-inu-inu nila. Ni atau rayaw, dayaw. Yawn kanila yung dayaw. Na, mga anak ka po. Bang nato naagading kuyag, naagad nato yung kasabar. Yan dun hanin dayaw sing kabuhi dahon pakamatay. Maita, marayaw yung pag-agama mo. Maita di mayaw yung pag-agama mo, marayaw yung pangadatan mo. Uno yung pangilahan, altapahum bi ahli. Mahanunot hatao, mahanunot ha family, bukun galit, bukun gaga, bukun pahit. Saan yung mga tuwan? Nauno, kaulan layina. Kabtangan lam malambut. Dahil nga sabab yan, yung kabtangan marayaw, dihilan sintuhan pahala sarak ka. Kaulun ma'arupun sadaka. Yung kabtangan marayaw,
Amin piyagkabtang mo kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Way nasin mo ipagsarak ka. Way na katantantan. In kabtangan mo pamarayaw dihilan sin Tuhan pahala sarak ka. Taan niyo mga anak ka po. Mahanunot magkabtangan. Sindeng hatuhan. Wa qulu linnasi husna. Pagkabtang kamu pamanusia. Atan si manusia. Muslim iwan bukun muslim. Tindakan sintuan. Ingkabtangan mo pamarayaw. Wa qulu linnasi husna. Magkakunahan kita niyo. Aula-aula ya bulan haji ni. Piyawid na isab sinallahu ta'ala indayaw niya. Nah, uno pembeta sinallahu ta'ala. Panabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inta'u marayaw pangadatan. Khiyarukum linisaikum. Amo na mga kausuhan maadda ta kababaihan. Bati mga Yahud inusog nila yung babae nila bukun maaddat. Bukun maaddatin usog ang babae nila. Bukun da maaddatin babae nila usog nila. Sisiyo yung maaddat. Amura imbar iman usog. Iwan bar iman babae. Hakababaihan nila. Magtag na halawang bahay nila. Asawa nila. Anak nila. Inaun nila. Apo nila. Pagkahin nila. Khiyarukum linisaikum. Taan yung mga tuhan. Ang sabihan, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tasabbahu al-yahuda wan nasara. Ay kamu maningud singuda Yahudi wan Nasara. Maita, inusog nila bang nahilo, diarahan kakakalin anak, diarahan kakakalin asawa, diarahan kakakalin anak babae. Bang di na makakal, kakalunin laumbay. In Muslim bariman usog. Amin yaun kanya ing kuya iwan kasabar, iwan dayaw sinaddat. Miig deng habay na mamaid. Miig deng habay kuyakan. Magbalik pa bay kuyakan dadubul kuyag. May ta nakabalik buhi, nakabalik marayaw, aum pariyara. Nguyuno indira. Assalamualaikum. Nagdarasin sa taud-taud rahmat. Nagdarasin sa taud-taud barakat. Uno pa, nagdara pa sin favorite niya. Favorite sin asawa niya. Favorite sin anak niya. Favorite sin apo niya. Sa kalimbihon sin tao, favorite sin kuting niya. Sambil favorite niya rin nabihan. Nabangkaw takapahala. Nagdasim favorite sin kuting mo, mapahalaim favorite sin tao. Tayan mga tuhan. Na, uno pembeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akrabukum ilallah. Masuok kamu patuan. Magkagunahan kita niyo sumuok. Dahil nga mga ikasuok taniyo. Amal taniyo simbulan ini. Amin bulan haji ini. Hasambahayang taniyo, hapagpuas sa taniyo, hapagkasila sa taniyo, hapagsarak ka taniyo, hakatan tanyad no, dihilan sila Allah Ta'ala pahala, lawi rin sin pagdihil harugayng bulan. Nah, uno pendeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, askalu pi mijanil abdi yawmal qiyamah, mabugat ing karayawan timbang adlaw susungon. In tao marayaw, lakujangang patao, kapagkahin niya. Maraw pangadata. Lilingon na to mga anak po. Dahil nga mga sarayaw-rayaw adat kasabar. Dahil nga mga sarayaw-rayaw adat kuyag.
Dahil nga mga sarayaw-rayaw adat, bayang ulungon, iwan bayang lasaw. Mahingat mang lasa, iwan mahingat kalasahan. Na, uno pa yan yung betasin na Allah Ta'ala kato. Liyajiyal lazina amanu. Magtutong bastuhan. Dahil nga sabab yan, ang kataninang mo ay ikaw mabaya tungbasan sintao. La nuridu minkum jajaan wala sukura. Ay ikaw mohong kanila plaque of appreciation. Ay ikaw mohong ngadto kanila. Dahil puhungon mo, dauton mo dahil nga Tuhan. Kuyag dahil nga Tuhan. Ay ikaw mohong kanila sukura. Pagsukur. Harap po no patuhan. Sababing pagsukur mo kanila rin makapataod. Sa imbeta sintuhan, wala in syakartum la ajidannakum. Bang niyo, piag syukur patuhan, bang niyo piamuji pakabayaan sintuhan, ganapan pasintuhan. Minuno yadto. Bang kau nakapagsarak ka. Hanggatos, ganapan pasin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangkaw nakapanawang hanggatos, yung pangatod mo naig, ganapan dalawang sintuhan sa mausin tao. Wallahu fi aunil abdi, ma kana al-abdu fi auni akhi. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, salugay sinipon kuyaon, nananabang, hapag kahiniya, mapatutabangon, yan doon hanin tatabangan sintuhan. Nari man siya manabang. Akabayaan sintuhan na aturan nyo na yung kalinguan na masa nato ini, main kanoero na magbisara, ibuhan, milyon na ng pagbisarahan. Dahil tatuan, biadagbus pisi, taray milyonan. Maita, wala doon kasabar, wala doon kuyag, wala doon kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na, bangyad turun kanila, liyajji allazina amanu wa amilus salihan. Tungbasan sinallahu ta'ala, imbar iman usugi, wambar iman babay. Maita sila tungbasan. Birap darajat. Sababing katan hinang nila, sunnat iwan pardo, ipag-angkat sindarajat nila. May taimang katindarajat nila, wala sila miutas, daing ha, 5 ini. Uno yung 5 yan, wala sila miutas, al-anbiya iwar rusul. Way sila miutas di nga panghindo si mga karasulan, iwan kanabihan. Naig ng karasulan ibang kanabihan, way sila miutas, minas siddiqin, amanga sila, wala na muting patuhan. Lingo gamasa na to ini, pagakal, pagtipo, pagputing. Ikato, wala sila miutas, minas salihin. Ay nga hinang si mga tao, marayaw, nagaamal pa marayaw. Hikaupat, minas syuhada, way sila miutas, dahil nga mga tao, imatuwa nga satru. Piagjiharan nila yung napsu nila, piagdoharan nila yung sahwat nila, piagjiharan nila yung satru nila. Piagsabilan nila yung satru nila. Nah, unim beta sin Allah Ta'ala. Wa man yuti'illah wa rasulah fakad pada fawzan azima. Siyo-siyo nagtaat patuhan iwan parasul niya. Nagparuntungan siya simparuntungan. Kataod-taod, di hadunya, iwan hadlaw akhirat, na murah-murahan, mga anak po. Uuhon na to, inatay na to, uuhon na to, yung jasad na to. Yari kita ni Hamasa, habulan, piyabidda sinallahu ta'ala yung karayawan,
hinangon na to ing kakuyagan sin Allah subhanahu wa ta'ala ganap mangganap ing kasanyangan na to dunya aula-aula na hadlaw akhirat tub-tub na rin to miyabot din waktu salam kasila sa kaniw katantaan nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wal maqbulin fid dunya wal akhirah. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum